I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Pascoe Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Josie Pascoe today. So guys, today ke na le my sister Mona, o tsamaya le partner hae. Ke tlo mo botsa hantle a re hlalosetsa gore lebitso la hae ke mang ebile wa re ngoletse. My sis le kae? Ke teng. Ne kopa fela o jotsa di-viewers tsa Josie Pascoe gore wena lebitso la o mang ebile wa re ngoletse. Ke nna Tumi. Ke ngoletse Josie Pascoe because ke a ratana le motshwaka mona, as you can see, and it's been a couple of years really together. So ke batla o jetsa mama ko ntlong hore ke itholetse motshwaka o ngatang o nhlokomelang. Okay, Tumi, a ke go tseba rona mo Josie Pascoe a ke tlela o tlo judge but ke batla hantle ke tlo botsa di question tse ke batlang hore ha ke qeta o botsa tsona di viewers tsa Josie Pascoe di understand. Ka hore ha ke re ke a thola ke a sheba ke a bona hore ntate ke motho moholo ho wena ene ke a bona hore moholo ene di age group ha e kopane ke ntho e ntseng hore wena hantle because of una le di young guys ke ntho e ntseng hore wena o qetelle so utlwana le ntate. Okay. Firstly, ke hotse ke sena ntate, so he's been there for me through tough times fela. So o kwetse space seo gap eo ne ke feel hore wa tseba keng, I need someone to talk to one tate wabo. So give me ke ga o tsamaye gore ke ntate keng ke sithando sa me fela mo. How old are you two? Ke na 21. Oh, okay. Ne ke batla o understand gore ntate maybe ha etse crime nyana. So ke batla o botsa gore wena he o kwetse space sa bontate. O hotse le motho se nang ntate o sa udisweng ke ntate. I guess. So o utlwana le ntate ebe a kwala gap eo. Okay. So ntho ke batla ngwetse ba o kopane jwang le ntate? Ne re tswile re lo ja lunch and then ka mona a fihla patala di bill, so it's like my man. Oh, okay. So motho mo ka hlompho le boikokobetso wena ka lebitso. Mina igama lami nguSibusiswa kaMadlali Sibongo. Oh, okay, uSibusiswa kaMadlali. Okay, motho mo ka gore ke a bona gore wena hantle o utlwana le ngwana o yang wena. Ha ona mosadi mohlomong ke ntho e qetetseng etsa gore wena o be attracted ho Tumi. O qetetse so utlwana le Tumi jwang bane ke a bona gore hantle o moholo ha ona mosadi ha o so nyalo ho etsa etseng. Mina ngithe nje mengihlangana noTumi ngombone kusisi alright engumthandayo yabona ngavela ngaheheya ngahlangana naye njengoba bekashila ukuthi sahlangana eshop ayothenga ukudla whatever ngafika ngambhadalela izinto ngathola ukuthi lo muntu lona une respect for mina una everything. Umsadi anginaye anginamfazi mina. Abantwana unabo bona? Abantwana nginabo. Mhlamba balengana noTumi noma balengi class wena? Abanye badala kuTumi. Oh, okay, babang ba baholo ho Tumi. So ke kopa o botsa motho molo wena ska ha o le motho molo ne ke a tseba ga ke re hona le ntho e hore wena o moholo bana a ke re ha ne le kopana o mo reketse di drinks. Ma drinks ngokudla Ke a utlwa o re yena o kwetse gap eo ya hore yena na sa hodiswe ke ntate ene wena itse o fihla bophelong ba hae o entse hore a file lerato la ntate. So ntho ke batlang o etse ba ko yena Tumi yena o benefita kang ska le yang ke ntho o e ratang ka yena o tshwasa Lady Blue even if Tumi a le yang ke batla le di viewers di understand hore na kwa engwe age gap e sebetsa jwang. So ke batla understand ke wena ntho reng le ha o dutse wa sa ke Lady Blue ho ke ntho tse so tse ke di ratang ka Tumi ene ke tsona ntho tse etsang hore di dule ene ke tsona ntho tse etsang hore le no ke batla lona le Josie Pascoe le tsamaileng khapere ya habo Tumi hore mama Tumi a tsebo hantle ke utlwana le ngwana hae o ratang ka yena haholo. uTumi une respect kakhulu uyangihlonipha ungibeka phambili yonke into ayenzayo uqala ezekimi angitshele ukuthi hayi man malavu kunento so eshodayo kuna into ekanje eshodayo lo muntu engangaba naye kuqala ebehlala silwa ngoba sonke siyalingana sihlala abhuli kimi you understand sihlala siya every time siyaqabana. Manje uTumi lento le since singizwana naye kule minyaka lemibili lokho nje yonke into iflowa kahle akuna mistake mengumupha imali mengimbambisa imali yami emkholo yonke ngakusasa mengifuna ngithola iexact njalo akayisebenzisa akayiuse uyanganasena imali yakho yomkholo okay iyakuye ngiyamsendela yona ukuthi angicela ungibambele kanje kunento esoyenza malavu awuyang understand ngalokho into engumthandela yona. Okay motho mo ke a utla o Tumi o rona le 21 wena ona di dilemo tse ikae? Mina ngina 47 years. Oh okay
wa itse keng he motho mo le gore ke a utlwa so o hlalositse ntho tse ngata tsa gore wena ntho o iratelang tumi gore o na le respect la o mo tshwarisitse tšhelete o kgone go respecta ntho tsa hao ene wa mo rata so ntho tlo etsa no ke batla gore no o stumi re tsamayeng re yeng heno o lo kgona go le wena o introduce motho wa hao re tlo kgona go bona gore mama o nka jwang yena taba eno understand Mr. Johnson Gucci, can you please move? So Gucci, I understand lento lena ni. Ngoba maybe awumthathela advantage because of mentality wise, you know, in some aspects of your relationship. Angimthatheli advantage wena bhuti wami ngoba manje naye khona izinye izinto futhi kule age yamanje bahlakaniphe kakhulu labantu yabona thina nje basibadala sinokulekha somewhere la silekha khona Bengisho maybe usho la kuma top nani yazi ukuthi nina lezo phela lezo yilezi zami zasekamereni mile ngizirespect angeke ngikhulume nazo ukuthi kanjani. You might be taking advantage on that part ukuthi umnika imali uthi naye aze uyabona hayi ngaleyo aleyo number 1 top notch ngale besifika ngalo you understand. Okay, when it comes to sex and stuff motomolo no problem motomolo nna kopa o botsa something ane ka hlompho le boikokobetso ntho ke batlang go botsa mo gore o se sentsana le kores ene mama o tseba ngwana ile sekolong so wena ha o shabile ntho mama o tlo enka jwang like how so o tla maybe fihla so tlo introduce bana ntho ke nahanang ke motswadi o itjoditse go ngwana yena maleng wa bala ene yena no o tla le wa understand mina leyo mina bengithanda ukuthi umama mhlambe naye uza ngivumela ukuthi ngikwazi ukushada umntanakhe ngoba imishado this nowadays incabile awukho kalula kusinoma ubani umuntu ozovela ashade amncane. Okay, thank you ba so wena Tumi he ka go lona wa tseba go mama o tseba lo sekolo una no go tlo nka jwang ntho mama. Since I understand it because I mean it's my own happiness and since it's go around support to ntse ke batlang go etsa Anna Tumile abuti ke re la tseba gore batho ba baholo rona re Jozi Bioscope re thusa fela batho thola clarity ha ke tlo le jaja ke tlo etsang ha fela mama ka tseba nnete gore o Tumi o itholletse nice le blessa la hae he so ke ntho eo he. Okay re kena mo kae my sis mo okay no problem a re tsamaye Judge that's so true mfana ni asi judge nice reyanka ke Koko motho moholo le kae ke teng mama why o se sekolong mama ka hlompho le boikokobetso gore batho ba Jozi Bioscope ane mona o bua le Lady Bloom tswa qala why le tla selekela le kwenzalani why le selekela ama camera wami kwenzalani akere mama ka hlompho le boikokobetso no go explainela kopa tshwarelo mama ha ratlela mona o tlo o lwantsha ha ratlela ntse tse snacks ne ke bitsitse batho ba Jozi Bioscope gore ba tlo jwetsa situation yaka situation eng why aren't you supposed to be in school wetsang mo kana kwe motho mo ka hlompho le boikokobetso mama ka hlompho le boikokobetso la so ke tsene kopa gore ke a bona gore ha o batlo lo mmamela mama ha ka tlo lwantsha motho mo ge Jozi Bioscope se ka hane ke ke bona ga zang wa re mamela mona na o bua le Lady Blue motho mo jwale hantle ke ngoletswe ke Tumi mona re tsama le Tumi le ntate ka mona ne kopa go fela mama o ko ka dime Tumi ditsebo go utlwa hantle tsa sina ka jeno o tlile ka baka le fe khuluma phela hayibo sawona ma yebo tu bengilethe abantu be Jozi Bioscope ukuthi bazokwazi ukunginceda ukutshela ukuthi ngihamba noSibusiso Tumi ususe bani ayinosholo ukuthi okay motho moholo re ngoletswe ke Tumi mona re le show re tsama le abuti Sibusiso Tumi o ile wa tswa ke Lady Blue nna ke batla le nthusa ke lo bua le mme wa ka bana ke bona ka go tshaba bua so o re yena hantle motho moholo o kopa tlo introduce motho wa hae e leng ntate Sibusiso ka mona o batla go motse motho iti out motho wa mama lo baba lo intanga yami le ntate Sibusiso ne kopa o jwetse mama mama mina nawe siyalingana kuna mama ithi baby ungathi mama angithi mama mele ngikuhloniphe ngoba ingoduso yami le ile ngegama ithi gugu ngoba mina nawe siyintanga angandase uthi oyakho le yebo mama uzoma introduce kubani awunganginyeli wena ungalinge nje unginyele yo hey bathu ngisibusiso
Ujola nomntwana. Uyamazi ukuthi una ngaki? Yebo ngiyamazi ukuthi Una ngaki wena? mina ngina 47. Ah, shame. Kubulele ngwana kamthona unsiya ka 2 years. 2 flipping years. So wena mama u45. Hey, mntabantu, awume kancane nawe. Ngithi kuwe lo muntu ungishiya nga 2 years. Ubaba akho naye self umshiya nga 2 years. Yo. Baba tshela umama. Oh, baba ngicela utshela umama ukuthi nina bangane kanjani. Mama thina sesinesikhathi sesina 2 years mama. 2 years yokunuka. Ngithatha umntana ngimse esikoleni uzongitshela ukuthi una 2 years ujola naye. Wena sikhebereshe. Wena. Ngithatha esikoleni mina wena ubona usibona uyolanda basuku ungangibambi. Wena ngibisa esikoleni ubona ukuthi uzothatha abafana bagcwalisela endlini. Indoda engaka Tumi. Indoda engaka. Mothomolo. Ma uthi lo muntu lo udlala ifather figure kuye ma. Usune father figure. Mothomolo. Usune father figure. Mothomolo mama. Father figure yani wazini uthi ni father figure wena Yena udiswa ke ntate so hana le ntate. So ufuna untate ulala nontate wakho wena ngisisuso nontate ifather figure. Mara ma lo mntana uthi yena ukhumbula ubaba wakhe lo udlala ifather figure. Msune father figure. Msune Bathi beng. Oh, wait, mama, wait, just sis. Mama utoba le mathi. Ngiyela. Father figure thulezi ngibisa esikoleni ngitshela ukuthi esikoleni nobhizinisi. Jalo muhaka lona Mothomolo ukohlanza mme wakhe. Amakhehla. Tumutshela. Mama. Ke kopa di bue le lona re le kopane jwang? Sorry. Mama mamela. Phisa ayikho into ezoyimama ngimamela umsulu kumamela Tumi. Ngimamela umsulu. Esese uzongilandela ikhehla la. Uzongifakela ikhehla ngifuna ulobola semuru. Uzolobola unyoko wena. Hayi ngitshwala kasini. Xolisa mawami. Please. Serious. Okay. Mama. Mothomolo. Mama, wozala Tumi. Ngifuna ungitshele. Imali yami ingaka ngisebenzela wena. Yo, Mothomolo. The next thing uzongilethela amakhehla. Ungilethela amakhehla kwami. Futhi akuphumani kwami. Phuma hamba nalomkhulu wakho tshekile. Akunamama ngizokuthola. Mama komba ubutsa something. Komba ubutsa something Mothomolo. Uyangiyela Tumi singasibekala siyangiyela. Emapeni Tumi emanyana. Mothomolo, ntate Sibusiso na le ntshwa buile. A go thusa Tumi le ka tšhelete. So ntse ke batla go itse ba go wena. Tumi o itse go nna wa sebetsa. Tumi ha qala sekolone ke mo sendela tšhelete. Tumi a re go nna after a year I think a re mama unga wa re seng right ngithola umsebenzi. Wena bhekana nezinto kanti uyazazi ukuthi ulala namakhehla. Usebenza kimi mama, usebenza kimi. Usebenzani? Ukunanaza ngekuku usebenza kuwe. Ungazonginyela wena. Wena uzongiyela bona kisi. Tumi, mamela tšhelete wena ha o le ko risk mo ngofang tšhelete bo dijo ka ntle o tšhelete NSFAS and stuff. Why thola tšhelete NSFAS mama? Angeke ngiyabhadala mina ngisebenzise ngithola pension fund yakhe ngibhadala amasipa sifebese. Why ska mo abantu bakho lo? Hayi ntwana amasipa. So wena tšhelete engwe mama wa usandela vele tšhelete. Wangisendela mara hayo enough because of No, Hayi enough. Mamela mama, mamela. Ufaka iskipa esincane kumanje kithi efini biyaparo tsedi rekang. Ayi akunamama ungangibisi mama ithi shwama iphina la usilana namadoda lenganayo. Mothomolo. Kopa uska tsho jwalo Tumi. O rekela dikipa mama bitsa re dikipa. Uqolisani somdlile. Uqolisani somdlile angithi ufuna umshada wena wenza umfazi wakho. Ufele phezulu komntanami. Uqolisani ngoba uzofela phezulu kwakhe. Wena uqonyela. Mothomolo ya sisa. Watsa ke Tumi le ntate Sibusiso. A ke bone hore ntho e tlo sebetsa mama o kwatile na ke bone Tumi hore mama o tlo amohela ntho. So Mothomolo kopa o butsa wena relationship akuna relationship semuri lo wena ule rapist wena wa rape urobalala bana babanyana lo mntana lo uzalwe una 47 lo mntana una 21 uzalwe wena so una 26 uhlula intanga zakho ufuna ukufela phezulu komntanami beka ngena baba mama nje bengizama something wangixoke ujena ubaba khaka amazi ukuthi washona kuphi ini manje ngiyamnceda ngento eyiningi lezi wena wabona ukuthi uzaba ubabakhe umfaka ukwayi ulana nabantwana abancane Mothomolo akuna Mothomolo akwathi utla next ngathi lingijwala amasimba nani nibantu madoda amadala nithwala namakhanda nizela endlini nizothatha umntanami mama nani awuyangiyela akandela mama wo ngizawushapa wena angeke ngithi ngofuza bese uzongitshela Mothomolo kopa re tseso ke kopa Mothomolo wait o ka se molematsi Mothomolo mamela mami o ka se molematsi na mama just sasejo yo no ke kopa re tsamaeng please wait ke ngse ke nanne safety mama Mothomolo ne ke kopa go ska molematsa please
Mama. Angeke ngilokho wena ithi. Okay, mama Akhe wena sithi- motho molo. Mama rona re ngolletswe ha re. Yes. Yo. Emapele motho molo. Motho molo. Motho molo askis. Ne re sa tlo lwantsha mama. Mama re ngolletswe rona ke re. Ba ko paretsa mae. Ke ntate le wena hape ona le ntho tse ding tso ke sa bonang o di etse. Kodwa wena sisiplu inkinga yami ukuthi ngizwa uthando. Mengisethandweni vele into zami ezinye engizibonile lana ze wrong. Yabona and manje mina uTumi bekashili bekathi athi yena kimi dala aloka abhiza angazisa ngomama uyayibona lento leyo. So motho molo. And manje Hane mangala wena ngosokudla. o re emailela a ke wa tsa rona ga question ana go busitse go ke se ka o batla go thuse so o lo introduce Tumi wa qala utlwana le motho moholo ka wena o wa etsang wa wena Tumi o itse moya se motho na le bothata but a re fihla mo Tumi na le bothata ka go date motho moholo. Ngiyabona ukuthi naye unenkinga ukuthi ngithandana noTumi. Manje angazi into engiyenza ngoba phela uTumi bengumenzela everything esikolweni. La afunda khona nempahla zakhe you understand. Ka o sheba dintho nna ke bona ka re mo Tumi o etsetsa Tumi ntho engwe le engwe kaofela o bona ke re kuthi o ya maintain o ya show ukuthi uyamthengela ukudla ukuthi wenza ini eyokudla uyamthengela umenzela yonke into but ngempahla nanga ini nalento anazo akakhoni nalento azihambaya akamazi ukuthi uTumi yena uhambani wenzani esikolweni owazi ngokuthi uTumi uyafunda kuphela. Watsa motho molo nna ntho ke inahanang ke eng ane nna ke rata o sebetsa ka nnete a ke batla bua maka motho molo ntho ke shebileng kore ne ke kopa go emele Tumi a fetse sekolo ha qeta o fetsa sekolo ke mo tla bona wena o etsa jwang ka relationship go bana o ka wa thola wa sheba o sentsane a bala ene le wena o moholo ka mona understand so ntho ke ihlokang wena ko ke kopa mo emele please a fetse sekolo a focus di studying tsa a etse eng wa utlwisisa ya go go no re ngolletse ne rona re le show tshwantse fela re o thuse because of go ngolletse go thole clarity but ha ke re ke a thola ke ship o kanjani kuchima at least umele ukuthi aqede isikolo naye maybe athi umsebenzi kancane noma wabona angazi depend kuma because manje she's still depending on ma and that's the problem yabo. Hayi nami ngiyayizwisisa wena sisiplu nawe Guchu uyayibona lento leyo. Nami ngizozama ukuthi at least ngumlinde akhule at least mekazoba na something i-age uyayibona ngizalini kodwa ngizoloko ngumenzela izinto uyangiunderstand ma utloloko ntsometsetsa but wa ha o joli lena ho etsa ga ba tloga disturb ile di studying tsa hae ngeke disturb ngoba sonke lesikhabe kanga disturb sengizomupha leso sikhathi leso because of ntho ke bone go mama ya mtshwara ntlo go tsitse ngwana e resa qetile ngwana res o gutla ka mo wa ratana ya mo disturb motho mo le kopa respect ntho wa ngwana fetse sekolo manje imali iningi le so uyofela ngabuya ngale because of indoda lapho uyambhadalela yami ibhlungu mina bengithembe ukuthi lento le izahamba nje kahle ngoba kusho ukuthi umdala bangazi ngoba nje ukuthi umama yena uthuke ukuthi uyaqala ukungibona uyabona nami ngiyama understand nami bengizoba njalo uyabona ene ka mo wa tshontato o na le bana ba bang ba ba holulu Tumi wa utlwisisa ne ke kopa go fela lena re mo fe chance a bale a gone go lena a inahane o sentsana na le 21 o yang Tumi wa utlwisisa ngiya understand wena sisiplu nawe Guchu yabona we itse keng guys ke a tshepa gore la bona re fihlile le ntate mona guys so rona no sena ntho ne re ka etsa re le show nna don't wanna like di jodi so re ke rata nnete go fihlengwa ka mona ke bone ntho e so mama hano ithabela le nna ne ke bona ga se ntho sharp but ka baka la gore ntate o ngotse ene ska na re ngolla o ngotse ka reng mama ke motho understandang gore ngwana hae a ka utlwana le batho ba baholo but ne ke batla gore vele ke batlisise tabe ha ke fihla vele e jwalo vele itse ke fihla mo ka e bona gore tabe ha yo mama ha dumele gore ngwana ya utlwane le mapless ene engwe tabe ke e boneng e wrong vele utlwa ntate o na le 47 ngwana o na le 21 years ke ntho tlo mo disturbanng yo sentsana kena sekolo ka mo makopa le lona batho ba baholo le stopeng tlwellang bana ngwana ha ile ngwana ke ngwana tlwella ngwana ikenele sekolo a bane le pride future a etseng jwale ha so le motho mo lo so tetela utlwana le ngwana re ibitsang ntho eo lwena ha bo mathateng a so o batla fela thuso motswadi wepa ngwana ha o dikolong kwanana utlwana le mapleso etsala eng ska le bala fela o emailela ko Josi Bioscope .co.za ke a le rata ka fela guys and I'll see you in the next episode ebile se batsa mai ha re tsamayeng re eng kolong Mr Jones let's go